Reka nizere ko muri amahoro aho muri hirya no hino ku isi. Uyu ni umwanya w'ibyiro bivuga mu itangazamakuru. Iyi ni Day to Day TV, ngende Marie Joseline Nyituriki. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Ibyaha Kayishema akurikiranyweho muri Afurika y'Epfo byageze kuri 54. Anglikani ku isi iringingiri yo muri Uganda kurwanya itegeko rihana abatinganyi. Turaza kandi kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko ingo za Joseph Kabila nazo zigiye gusakwa n'ubutasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru kimwe n'andi yose reka tuze tuyarambure. Mbahaye ikaze mu makuru tugiye kwanzikira kuri iyi ngiyi ivuga ko ibyaha Kayishema akurikiranyweho muri Afurika y'Epfo byageze kuri 54. Ubushinjacyaha bwo muri Afurika y'Epfo kuri wa gatanu bwongereye mu buryo budasanzwe umubare w'ibyaha bukurikiranyweho Fulgence Kayishema ushinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Kayishema yafatiwe muri iki gihugu kwa 24 Gicurasi nyuma y'imyaka myinshi yari amaze yihisha ubutabera abikesha guhindura imyirondoro ye. Kuri bakurikiranyweho ibyaha 54 bitandukanye muri Afurika y'Epfo bijyanye n'uburiganya n'ibyaha by'abinjira n'abasohoka, bivuye kuri 5 byari bisanzwe nk'uko umuvugizi w'ubushinjacyaha Eric Ntibazarira yabitangaje hanze y'urukiko rwa Cape Town nk'uko inkuru ya Reuters ibivuga. Muri ibyo byaha harimo 9 bifitanye isano no kubeshya n'uburiganya, 10 byo kurenga ku mategeko agenga impunzi na 35 bijyanye no kurenga ku mategeko y'abinjira n'abasohoka. Urubanza rw'uyu munsi rwongeye gusubikwa ku nshuro ya kabiri nyuma yo kumenyeshwa ko ibyaha yaregwaga byavuye kuri 5 bikajya kuri 54. Uruhande rw'umwunganira rwahise rusaba igihe cyo kwiga kuri ibi byaha Kayishema aregwa. Urukiko rwategetse ko Kayishema akomeza gufungwa, urubanza rwe ruzasubukurwa ku ya 20 z'uku kwezi kwa Kamena. Biteganyijwe ko nyuma yo kuburana ibyaha Afurika y'Epfo imurega azashyikirizwa u Rwanda akaburanishwa ku byaha bya jenoside aregwa. Bimwe mu byaha ashinjwa muri iki gihugu bihanishwa igifungo kigera ku myaka 15 nk'uko Ntabazarira yabivuze. Kayishema y'imyaka 62 yatangiye gushakishwa mu mwaka wa 2001 ubwo urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwamukurikiranagaho uruhare yagize mu gutegeka k'abantu bagera ku 2,000 bari bahungiye muri Kiliziya Gatolika y'Inyange bicwa. Naho igihugu cy'u Burundi kigiye gutesha agaciro inote z'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Burundi Dieudonné Murengera-Ntwari yatangaje ko mu minsi 10 inote z'ibihumbi 10 ndetse n'iza 5 zakozwe mu mwaka wa 2018 zizaba zatakaje agaciro. Murengera-Ntwari yasobanuye ko abarundi basabwa kujyana izo note mu mabanki bakazisimbuza inshya zakozwe ku ya 7 Ugushyingo umwaka wa 2022 bitarenze ku wa 17 Kamena uyu mwaka wa 2023. Ariko hari abarundi bavuga ko aya makuru hari abatarayamenya, bakaba bafite impungenge z'uko hari abazacikanwa n'aya mahirwe izi note bari basanzwe bakoresha zikabapfira ubusa. Mu rwego rwo kubasubiza, leta yafashe icyemezo cyo gushyira imbaraga muri ubu bukangurambaga. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'aho mu minsi yashize Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yateguje abanyereje amafaranga y'igihugu ko bidatinze bazakanguka bagasanga yahindutse ibipapuro. Icyo gihe Perezida Ndayishimiye yasabye aba bayobozi kuba inyangamugayo bagasubiza aya mafaranga mu bubiko bw'igihugu, ndetse yanategetse Banki Nkuru y'Igihugu cy'u Burundi gushyiraho konti nshya azajya yoherezwaho. Amakuru yacu tuyakomereze muri Kenya aho abaturage bakubise umupolisi bamugira intere. Abaturage bahitwa Rumakanda muri Kakamega mu gihugu cya Kenya badukiriye umupolisi bari basanganye inka bari barabuze, baramukubita bamugira intere. Bamukubise bamushinja ko akoresha imbaraga ahabwa nuko ari umupolisi akiba iby'abaturage. Byose byatangiye ubwo umumotari yaparikaga mu mudugudu akabwira aba baturage ko abonye umupolisi yururutse inka muri Pandagare kandi ko iyo nka ari iy'aba baturage bari bamaze iminsi barabuze. Abaturage bahururanye n'iyo nka baraza badukira uwo mupolisi baramukubita. Icyakora kubw'amahirwe ye abandi bapolisi batabaye bamukura mu maboko y'abaturage bari bariye karungu, bamujyana kuri sitasiyo ya polisi baramwondora. Citizen Digital ivuga ko ku rundi ruhande abaturage batuye muri kariya gace byabereyemo bavuga ko ubujura bwahabaye ikibazo gikomeye cyane. Banenga kandi ko ntacyo polisi bikoraho kuko n'ufashwe bidatera kabiri akarekurwa. Anglikani ku isi iringingiri yo muri Uganda kurwanya itegeko rihana abatinganyi. Itorero Anglikani ku isi Church of England riri kwingingira ryo muri Uganda ko ridakwiye gushyigikira itegeko rihana abaryamana bahuje ibitsina riherutse gushyirwaho umukono na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Umukuru wa Anglikani ku isi Justin Welby kuri wa 9 Kamena yatangaje ko yandikiye umuvandimwe we muri Kristo uyobora Anglikani muri Uganda Arkiyepiskopi Stephen Kazimba amugaragariza agahinda yatewe no kuba itorero ryarashyigikira iri tegeko. Yagize ati, mperutse kwandikira umuvandimwe wanjye muri Kristo Arkiyepiskopi Stephen Kazimba mugaragariza agahinda nuko mpangayikishijwe no kuba Church of Uganda
ishyigikiye itegeko rirwanya abaryamana bahuje ibitsina. Nshyize iri tangazo hanze mbabaye kandi nkomeza gusengera ko mu matorero yacu haba ubwiyunge n'ubumwe bw'Abangilikani. Justin kandi yasobanuye ko azi amateka y'ubukoloni muri Uganda nubwo Abagande baburwanyije, ariko ngo gusaba Abangilikani ba Uganda kudashyigikira iri tegeko ntibivuze ko ari ukuyisaba kwakira imico yo mu burengerazuba bw'isi. Ati ni ukubibutsa ko nk'Angilikani twiyemeje kwita kuri bose kandi mu cyubahiro bakwiye nk'abana b'Imana. Umukuru wa Angilikani ku isi yibukije Kazimba ko itorero ryose ryemeranyije ko ritazashyigikira amategeko ahana abaryamanye bahuje ibitsina, gusa ngo si byo abo muri Uganda bakoze, akaba ariyo mpamvu yamugaragarije ko byamubabaje kandi ko bimuhangayikishije cyane. Ati nta bisobanuro byo kuba ishami rya Angilikani ryashyigikira aya mategeko, mu myanzuro yacu nta gisobanuro, mu nyigisho zacu ntibirimo no mu butumwa bwiza dusangira ntibirimo. Justin avuga ko yasubiye mu myanzuro irebana n'inyigisho zijyanye n'amahitamo ashingiye ku bitsina n'urushako yafatiwe n'ihuriro rya Angilikani mu nama ya Lambeth yabaye mu 1998, asanga nta ngingo n'imwe ishyigikira icyemezo cya Angilikani ya Uganda cyo gushyigikira itegeko rihana ubutinganyi. Ashingiye kuri izi mpamvu, Justin yasabye Arikiepiskopi Kazimba ko Angilikani yo muri Uganda yabitekerezaho ikisubiraho ikamaganira itegeko mu rwego rwo gushyigikira agaciro k'ikiremwamuntu. Generali Muhoozi Kainerugaba yasuye ingabo za Uganda ziri muri Somalia nyuma y'igitero zagabweho na Al-Shabaab. Umujyanama mukuru wa perezida mu by'umutekano Generali Muhoozi Kainerugaba yasuye ingabo za Uganda UPDF ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Somalia nyuma y'igitero cyo kwa 26 Gicurasi Al-Shabaab yigambye ko yateye ku birindiro by'izo ngabo. Muri icyo gikorwa General Muhoozi yihanganishije ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF ndetse anasura abakomerekeye muri icyo gitero barwariye mu bitaro bya ATMIS Level 2 i Mogadisho muri Somalia. Aganira nabo General Muhoozi yagize ati naje kubahumuriza kubera urupfu rw'abasirikare bacu, reka dufate umunota umwe dusengere roho zabo, imitima yabo iruhukira mu mahoro naho abakomeretse bakire vuba. General Muhoozi umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabwiye izo ngabo ko ubuyobozi bwavumbuye intege nke. General Muhoozi umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni yabwiye izi ngabo ko ubuyobozi bwavumbuye intege nke zatumye Al-Shabaab itera kandi karenga imbibi, avuga ko hakoreshejwe amayeri ndetse n'izindi mpamvu zaturutse hanze zizashyirwa ahagaragara. Nk'uko The East African yabitangaje, Muhoozi yasabye izi ngabo kutajenjeka ahubwo zikarushaho gukaza umurego kuko ngo batabaye maso zishobora guhura n'ibyago bikaze kurusha ibyazibayeho. Sudani yirukanye intumwa ya ONU ku butaka bwayo. Guverinoma ya Sudani yirukanye ku butaka bwayo intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Volker Perthes wari uhagarariye n'ibikorwa by'uyu muryango byo gufasha Sudani nyuma y'aho umugaba w'ingabo amushinje kwenyegeza intambara. Uhereye umwaka ushize iyi ntumwa ya ONU n'urwego rw'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye ahagarariye muri Sudani bagabweho ibitero bya gisirikare n'abigaragambya bamagana icyo bise ukwivanga kw'amahanga. Mu ibaruwa yandikiye umuryango w'abibumbye, General Abdel Fattah al-Burhan ufatwa nk'umuyobozi wa Sudani muri iki gihe yashinje iyi ntumwa ya ONU kwenyegeza intambara ihanganyishije ingabo za leta n'umutwe witwara gisirikare uyobowe na Mohamed Hamdan Dagalo. Inshuro nyinshi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yagiye arengeye iyi ntumwa ya ONU, ahubwo akanenga impande zishyamiranye muri iyi ntambara zanze kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yatangaje kuwa kane iti guverinoma ya Sudani yamenyesheje umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ko yirukanye ku butaka bwayo Volker Perthes. Perthes yari muri Ethiopia kuwa kane mu biganiro bya diplomasi. Mu cyumweru gishize ikibazo cya Sudani cyaganiriweho mu kanama gashinzwe umutekano ku isi ndetse katawe umwanzuro wo kongera ibikorwa by'ubutumwa bwo gufasha iki gihugu mu mezi 6 gusa. Volker Perthes yavutse kuwa 16 Gicurasi mwaka w'1958 avukira mu Budage. Ni umuhanga mu bya siyanse, umushakashatsi ndetse n'umwanditsi. Twerekeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka tubabwire ko ingo za Joseph Kabila nazo zishobora gusakwa n'ubutasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko urwego rushinzwe ubutasi mu bya gisirikare muri iki gihugu ruteganya gusaka ingo za Joseph Kabila wahoze ari perezida wacyo. Inzego z'iperereza muri Kongo zimaze iminsi zisaka ingo z'abanyapolitike batandukanye nyuma yo kwikanga ko haba hariho umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi.
Kuwa kane tariki ya 8 Kamena abakozi b'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare ANR basatse urugo rw'umunyapolitiki Moise Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi ruri i Kinshasa aho amaze iminsi acumbitse. Izi ntasi zanasatse urugo rwa Salmon Kalonda usanzwe ari umujyanama wihariye wa Katumbi mbere y'uko kuri uyu wa gatanu hasaka urugo rwa nyina umubyara. Kalonda amaze iminsi afunzwe n'ubutasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buheruka kumufatira ku kibuga cy'indege cya Ndijiri bukaba bumushinja gucudikana bamwe mu barwanyi b'umutwe wa M23 ndetse n'abasirikare bakuru b'u Rwanda. N'ubushuti ANR ivuga ko bugamije kunoza umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nyuma yo gusaka urugo rwa Katumbi ndetse n'urwa Kalonda, hari amakuru avuga ko muri iki gihe cya vuba ingo za Joseph Kabila nazo zishobora gusakwa. Ni Kabila bivuga ko amaze igihe yararakariye Perezida Tshisekedi ku buryo asigaye amufata nk'umunyagitugu ukwiriye guhashywa. Impamvu ni uko uyu wayoboye Kongo Kinshasa imyaka 18 atishimiye uburyo Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi agenzura imibereho kugira ngo agire ahajya abanza guhabwa uburenganzira na ANR. Ibi nyir'ubwite ngo abifata nk'umugambi ubutegetsi bwacuze wo kuba bwamugirira nabi. Africa Intelligence iheruka kwandika ko mu zindi mpamvu zatumye Kabila arakarira Tshisekedi harimo ko amaze igihe ahigisha uruhindu abo bahoze bakorana, ikindi kandi akaba atumva uburyo ki yananiwe gushyira ku murongo igisirikare ndetse no kukigurira ibikoresho bihagije byagifasha kwivuna M23. Amakuru yacu tuyasoreze mu gihugu cya Haiti aho imyuzure yahitanye abantu bagera kuri 51. Imvura nyinshi yaguye muri Haiti mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Kamena imaze guhitana ubuzima bw'abantu 51, abandi 140 barakomereka mu gihe abandi 18 baburiwe irengero nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bwa Civil Protection Directorate. Imvura nyinshi yaguye yatumye imigezi yuzura cyane, imisozi icikamo inkangu, bigira ingaruka ku miryango 39,459 n'abantu ibihumbi bava mu byabo. Inkuru yanditswe n'ikinyamakuru AA kuwa gatatu tariki 7 Kamena umwaka wa 2023 ivuga ko iyo mvura yateje ibibazo by'imyuzure muri Haiti yatangiye kuwa gatanu tariki 2 ikomeza kwiyongera kugeza mu mpera z'icyumweru, bituma abantu batangira guhunga bava mu byabo cyane cyane mu bice byo mu burengerazuba, mu majyepfo y'uburasirazuba, mu bice byo hagati n'ahandi. Ku cyumweru tariki 4 Kamena guverinoma y'icyo gihugu yatangaje ko abapfuye bazize imyuzure ari 15, ariko kuwa mbere imibare iriyongera bagera kuri 42, ubu bakaba bamaze kuba 51. Abinyujije ku rukuta rwa Twitter, Minisitiri w'Intebe wa Haiti Ariel Henry yavuze ko arimo gukorana n'imiryango itandukanye harimo n'imiryango mpuzamahanga ikorera muri icyo gihugu kugira ngo bafashe abaturage bahuye n'ibiza kubona iby'ibanze bakeneye. Uretse ngo iyo myuzure yahitanye abantu, abandi bagakomereka ndetse abandi bakaburirwa irengero, hari n'umutingito wari ufite ubukana bwa 4.9 wibasiye amajyepfo y'uburengerazuba bw'icyo gihugu, nawo bivuga ko wishe abantu bagera kuri 4 n'abakomeretse bataramenyekana umubare. Uretse ibyo biza kandi igihugu cya Haiti kimaze iminsi cyugarijwe n'ibibazo bitandukanye birimo ubukene bukabije, ibibazo bya politike bikurura umutekano muke n'udutsiko tw'amabandi duhohotera abantu. Stéphane Dujarric, umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye, yagize ati: "Tubabajwe n'ubuzima bwatakaye, ni ibibazo byageze ku baturage ba Haiti bitewe n'umutingito." Reka mbashimire kuba mwari mudukurikiye, andi makuru nakagaruka.